Kemm tħoss li inti parti minn dil-familja Caritas? It is my family, ċajtek nħosni parti, l-imħabba li sibt mill-komunità, l-ħabba li sibt mill-residenti, l-imħabba li sibt specialment mill-key workers għankun onest u l-head ta' San Blas. It's amazing. It's amazing. Fimtu nħossa, tant il-care, tant edem, dejt impossibli men tobbuni ek serjetà they're caring for me u ek ta' ossja. Kiku ikun hemm xi ħadd li ma jafx il-Caritas, qasma semma biha il-Caritas. U trid tispjega ħielu. L-ewwel kemm ma tiġi mħabba. Diki, mbagħad nispjega x'inhu għall-programm, għalfejn qiegħed hemm. Tajjeb, to rehab yourself. Tajjeb, and there's all the tools that you need, they are there. Fimt, anka għandna mill-sessions mal-familji, pereżempju, għamil irid minn barra, kollhom it-tfal tagħhom jew hekk jew l-raġel tagħhom, they have therapy sessions with the family therapy. Fimt, and they're down to earth, naf id-diretturi ġimana ġili morru jogging flimkien. Fimt. Dak ma kienx atletiku, imma jiġa. Smajt. Darba nixin nagħmel one run miegħu fil-5 ta' frodu, samt 5K. Samt. Joħroġkom tiġru ġifieri. Kien jiġi Sunday miskin fil-5:36 in the morning, tajjeb, u kon jisaqsukom min irid imur jiġri fil-ħodu. Kien hemm ċertu nies imur jiġru fil-ħodu. And he's very dedicated, he comes to see us a lot, tam il-coordinator Ian istess. It's mux they're high levels and everything, they're down to earth with us. There's truly care. Truly care fl-istaff dik il-ħaġa li sibt sabiħa minn dar-programm, mux l-oħrajn li hemm m'għandux jaqsam ma' data. Fortunati, ma fl-istess ħin. Huma fortunati fl-istess ħin. Intom fortunati ħafna. Intom fortunati ħafna li sibu nies li mhux you find this support li constant support is over there. Fimt? Kun jiet ħażin sa mun nkellem għal keyworker jekk rajt minn keyworker mhux qegħdem għandi l-staff l-oħrajn. Imma I don't know, this sena so everything was like a puzzle. Rajta. Għax kollox beda jmur, konna grupp tajjeb ta' residenti, konna vera caring għal xulxin, għal volja kultant tiġġieled mhux tiġġieled argumenta, but we're really caring. Fimt l-istaff li għanna li tal-ġen immense, man. I kind of keep on thanking them and thanking them for what they gave me. Fimt, and the time the patience, the time, fimt li jisimawni meta kon ħażin, li tawn il-kuraġġ biex nibqa' meta rrid nitlaq. Fimt? Issa nara. Laqdin fiha, bro. Meta nagħmel daw il-podcast dejjem nagħmel għal il-biċċa tax-xogħol. Jekk forsi hemm xi ħadd li qed jaħseb li jagħmel kuntatt mal-Caritas, il-parir tiegħek? Don't think it twice, just call, literally. Tajjeb, hemm post jismu l-outreach. Ta' fej għandhom iċemplu? Għandek xi numru fejn għandhom iċemplu? Ma nafux blamment, ma nistgħu tiġu tella waħda u saddil il-mobile. Għandek l-outreach. Let's say it was the one before the shelter. L-outreach huwa when you that's cry of help that you need. Okay. Tajjeb, when you're desperate and you call tgħidulhom ma jien ġbajt fit-triq, ma nafx se naqbad nagħmel, ma nafx kif naqbad naqbdu l-kaptu, u jkollok ukoll keyworker. Hemmhekk u tibda tagħmel sessions miegħu hija. Tibda tintaqla miegħu, lemmu law, he asks you jibda jara jieħu l-feel tiegħek biex jara kif inhu and everything, and then he will guide you through the steps if you want to do the program. Mela, tlaqna?